Kajing persya akarai khang dukan shipo baje balapan mi lagi bor district kalami menta sana ka Voice of the People Party. Ketika kenhuan po kajing lam jung presiden ba Arden Menlo besayumat kalapan sengawe ketika kajing persya hang menteri rang ba kajala ha kajing kendu hene kesengi. Kalapan sengau ru halor buan kajing ki ba hipat ba ki kendu ha gini kesengi ba menta. But hagani kajing kendu kajing nilara ru ya kini kawin ke mat kepala pinki pai ba ki babu kampam gini pai ba betul ki order ki ba lami nag district administration abadi ba kajing khang no kajing petrika mega section 144 ba posh po ji de ban khang no te nagale jong ni ga ban pau ba ni de se kam no ba dei ba ka sarkar kan man weng no ba report ye ni ka ko order ni le gran ru ya ka bari ba ka jing ki ro man ba ma di kham tam e pau ya ka ba nagale jong shim sa shim mo take serious no ni shim ka jing sofia ban pet kai ka ba wa chutip ya kata ka jing itu kuju te nile kran ya ki load sharing yang juga soka na kran jusu sebab kan mau pada kerja persang lagi government kuno kan ile kata apa intina nang ni setmat kini kan load sharing kan guna pan kuno pan wa kila di pan don kata ka osak lagi ya ini kilo kikat ni kimat Ba padi kinong rep tuju kajing kilo di wat di marep ko chul chat kajing yo ito ko ben kai ka ba nagalen ju shi sahi ba insani ko government kan shim ki ai ni wat lang sana ya group ka post ko